Menta habang ayang hangni. Menta ka rin sauterik. Kaya ka ba dya sauterik ars na menswa? Sauterik ars na menswa ka rin kaski. Kabay Dr. Ricky iyo ay ka jingjop. Kumu MP jo ka Shillong constituency. Ars na menswa ngidang yaskobha. Ngidang yakmen ngidang yaskobha ya ka jingjop jo ka party baru kertong. Jongi UMP jongi i Dr. Ricky Sengkon. Henry Pause habang ayang hangni menta kasngi. Kamensiam jo ka kalung ba ka chibut jo ka kya. Ngaju kali ala dia barbor ngapu kenrat balai mesyam no i Dr. Ricky akapor bang kajel kari bakajat penreu kadang daun kambha ye hawa bagari bakajat penreu kiwei ki benta jo kajela bat jo kari India kadang phai khmat pha shei balai ngaju kali ala dia Henry ngasdang ban soltho bat phai phang bau blay ulo buri no naga jingstan ka shampang jong khol ben reu bau num sotho ya ka sandor ka jong blay la ngi sotho ya ka sandor ka jong blay ngem dei su ki breu hande ngila dei ki blay kam dei ka kamram ko jingi ban sotho ya ka sandor ka jong blay ka kamram ko jingi ka long bengen IT ha ka sandor ka jong blay kan mau pai ba bai Kajintran jong Dr. Ricky kalong barwan ra ya ka sensyar ka khadar ka bakhoy. Barwan ra ya ka jiat teplem. Barwan ra ya ka jiat teli jong kariba ka jay penreu ko jongi. Ken mau bagila job ya ka MP election da kalanti ka bakhoy. Kalam kanu ka chipin be chu pa pa da ka pisa ka tingka. Di Dr. Ricky ikwa baya kanya ka jala ang sensyar dakat party ka bukod, bakabawan ra ay kasensyal kadar ka bukod. Henry Pause, ublay wala siyem no. Kanya kadang day kasin ka baningkong, mga wanyo kajat sa pois, dyan tiyan na do palakaya nga, at kunday sinang manswa. Kanya kadang kasin ka baningkong, tang mga piniti ka na, baka nung day kasin ka bakhat do. Nginang wanbiyang nakapor siya kapor. Nga kaliya la din. Ngong, balaikin hapanet sene balaikin hapanet satay hare habang apet ya ka video sing Dr. Ricky habang apet ya kinayalam ka pati nga so baka de ka kamram go jeri komjo ban pensay so upay ba na magata ka daw upay ba bayin kajing kano ya ka pati kamday ka batang malumala makan mau pabaklan ni Dr. Ricky kidon kibong nakajakaban klan o Dr. Ricky la de bang klan o baarden Hado kata kamday ka jinglong jong kajat benreu ko jungi. Kajat benreu ko jungi lasen nongrem ya ka halor ko jingat teblam. Mentalas dang bansong shit ka MP election. Ngamtep lanu kanlong. Kanday gibreu piong dalakran klumari madu prestun. Ta election kala song shit ba. Ndalong limlay madu kipot kiplang usuri kini kita election class ng song shit ba. Karipat ba bay? Suabingin jam siya kanina MP election kabanwan kanina bay election jo ka MP. Nakuha MP bangin soto ya kanong rim kabangingiyan. Ngide ban yang scam malor kanina kanong rim wala dang ngide ban haban yang marway dungi haban yang scam alo kanina kanong rim. Pay ba bay? Kay kabadya. Ya kajala ka jongi. Kay kabadya. Ya kinuom kiwa ki jongi. Kay kabadya. Ya kijaka puta ki jongi. Kisiman plan, kibaya-baya. Iti kimausun, nakadjama ka jongi. Kay kabangingiyo. Lalong kubaklaw na, lalong kubaklaw na. Nakido jam, jokado ka jongi, jokamet ka jongi. Balik di. Nakinikido jam, jongi siya kiway pa. Ako minanong try siya mo, yan ang daw ka siya, kabangingisyong. Laning ilong try, tang kakarteng. Pagbabayid. Yodon kibasngap, kibakram kersyanya ke parti, nadu arjar arpulai, arpusaw, lani arpusan. Ngaruh akram kersyanya ke BPP haw arjar arpulai. Tapi kapor kamdir ini ban sotho. Ya kanikan nongrem juga parti bangin jet, yaki parti, yaki noilam juga parti halau kesensar kadar kebakuy. Boleh ngong kumta, pagbabayid, ke parti kejumi ngirwan ban jet yaki beriu. Takapisan, takatingkat. Ada yang keren mentang
Irabas nong, ngadamang, kan mo gidi yung siyang senit. Yung menta kadang tunado, Hatsan Hajar, akapor Bakiudor, kapoy Argusan Hajar, akapor eleksyon kitit di Ubril, tangsan Hajar, Lai Hajar, kamu tang ramus niyan mo ba ni Ubril? Ihapan kaliya na din. Hato nakhalapon niya ni, lemba kajar kasyar jong kakme, lemba usambay runay, usopan uksay jong upa, hato minsude, yakalang ranyan kamaranyan ko jong i. Dalalero Kadai ka hak ko jong iban jet ikinoy alam halal kasensya ka kada kabukod.